atangiye kuzana ikigambo koko yapa amafunyamano abantu bose bari Uganda nta n'umwe uri kunyitaba. This is disgusting. Ariko mukunda inkuru z'urupfu murahuruye mubaye 200 kuri TikTok ariko ntimushobotse na gato. Ngaho mutapinge screen mwo kacika manamo mutapinge screen dore kanaje bahamagarira ntimwese mukunda inkuru z'impfu ni mutapinge ndaje mutapinge screen najya bakuru ngiye kuyabashakira. Uganda waramutse ute? Nibwo ubyutse amakuru ntabwo wayamenye. Yampaye inka ntuvugana na Yago muhamagare umva se ngo Sandra urumva ngo aragiye afata imodoka ayishyira muri 5 aragenda akugongera umuntu bita Nizo. No way. Hamagara ndi kuvugana n'abantu b'Ibuganda ngo ntabwo amugonze urukumva. Urabona ko n'umuntu kera umuntu yagongaga umuntu atapfa gasubira bakongera kamugonga ubugira kabiri. Are you serious? Bro reba aramugonza adapfuye asubira inyuma aramugonga abagande baramufata teta Sandra barakubita undi birukankiriza mu bitaro ari Nsambia. Hamagara Yago ndabizi ko amakuru afite. What the fuck is going on? Yeah, call me then you let me know. Yago ndabizi ko abizi ko ni inshuti ya Sandra. Toka, okay. Maurice urahari? Ako se nkamwe mwacakarafu mwe iyo muzamutse mukamyutinga mike zanyu kumanira zeno manuka ntabwo ibintu bikunda. If you come up here ntabwo anga turi muri mufate urumva niba uzamutse zamuka ufite icyo uvuga cyangwa umanuke please. Ntabwo ingi ari live ntabwo ari space yo kuza kubyagiraho udafite amakuru. No stop. Muri kamakuru tuyakurure muyoboke nabyuke muyoboke n'ufite ni Buganda hafite abantu Uganda igihoze yaramamagaye muhamagare mubwire nte mubaze amakuru ya Vanessa mubaze nte mubaze gute ndakwirukana ndakwambura akazi nakohereje Uganda gukora ndashaka kuhamagara direct mubaze nte umva nakubona kandi muhamagare mubaze nte muhamagare umubaze ngo amakuru umubwire ati amakuru ya Sandra yibyara bibera aho ngaho wa amakuru bimeze bite umwibwire nyine nawe witsinaze arahita guha amakuru hanyuma fata nimero ngo hayi reba nimero yindi ngo hayi uyu mutipe bamwita Fatson yeah ntabwo ari kuri WhatsApp muhamagare araho ngaho ntuza atuye ntuza atuye Kampala ya atuye ngo nansana muhamagare mubwire ngo nashyireho TikTok nashyireho data kuri WhatsApp ara mushaka iyi ngo haye ya nyuma none uhamagara nyiri kabari ngo haye nimero ye ira ya mbere muhamagare umubwire ngo ndi mwene wa umunyarwanda ndi mwene wa Sandra mbwira byabaye bite ku kabara aho ngaho please give me information none umunyarwanda arita guha amakuru sawa ndakamubaze ngiye kare mukwano okay nababwiye ngo mugomba kugira abantu ahantu hose twagiye murahari ahangaha kampamagara umuntu bita Honorable Baramu uyu nguyu ni inshuti ya Muhoza aranyitaba. Hagira umuntu mpa nimero ya Macari umushene yazanye amakuru muri mwumvuye umujene ku kintu bita amakuru y'Ibugande ndamwemera zamuka twagiye. Yo, Big can man. you guys hear me? I can hear you properly neza cyane. Reka nyaguhe rero kuko ndayafite yose mvugana na OC police station wa Kansas. Kocho kamaze nyari kashaka ahantu abanyamakuru bo mu Rwanda mutazi gushaka amakuru muze mufata amakuru YouTube channel muze mufata umutwa amagambo mwabwanga ati dore n'umurinda batunze twagiye musa
sasa ndiye mfite rega nimero direct ya police station ya OC. I know you. OC ni bari mukuru wa police station ya Kabaragara. Na mfite yo case ejo bundi n'aba Eritrea Eritrea twari twarakoreye kuri site boro twabakoreye kuri site yabo banga kutwishyura tubishyuza hafi miliyoni 20 ebyiri z'amashiringi. Sasa rero nkubitana n'uwo mugabo nyiri ukuriye police station yaho yakabaragara abampaye nimero ye. So ubu mvuye kumuvugisha rero muri iki gitondo ahisa nansaba nayo kumugurira lunch. Urayaguha ntugire ikibazo. Mbwiye ko ndi brother wa Teta rwose arambwiye ati umva fate mwene wanyu karabizi ko ndi umunyarwanda arambwiye ati mwene wanyu ari hano. Twamufunze. Teta yatwaye abana rero nijoro mu kabari abajyanye kwa ngo wizo yamusize nta biryo afite ngo yamusize mu rugo ngo ibintu nk'ibyo. So then babagirana misunderstandings nyine koko nkuko uwo mukobwa yakubwiraga hano. Icyakurikiye nuko yamugonze nyine te wizo rero ngo yavunitse ukuguru. Ukuguru ngo kwavunitse yamugonza muvuna ukuguru. Ibyo kumukubita ntabyo umupolisi ambwiye nagambwiye yuko Teta bamukubise. Ariko nyine bamufunze n'abana be. N'abana barabafunze arambwiye ati niba ari mwene wanyu vayo rero murebe uburyo mwakura abana ahangaha mukaba mu bajyane naho abana ntacyo polisi ni mu batware. Hanyuma we agasigara se Teta cyane kuri polisi nyine baracyamufunze. Ni attempted murder bro. Teta agiye kujya ruzira. Iyo ni attempted murder because ntabwo wagonga umuntu intentionally. No muri parking iyo umugongeye mu muhanda babyita accident. Ariko iyo umugongeye muri parking that is attempted murder because ugonze umuntu ubishaka attention. Icyo nicyo bita attempted murder. Ushaka gutwara ubuzima bw'umuntu ubigambiriye. Ufite akanya ndagafite tu ndajya mu kazi mu kanya ndabizi ko hari uratwara. Yes please can you help us wadufasha ushaka kujyayo ndajyayo njye kumureba. Urajyayo ryari? Are you going now cyangwa nashaka no murakaza kugufataho? I'm going mukanya ndajyayo mukanya. Oya kumfata saramfata arantwara kabiri. Aragutwara kabiri. Nditwara kugerayo ndagerayo mukanya ahubwo reka nitegure gusa mve mu rugo. Ndajya mu kazi no mukanya n'ubundi but reka ngende namurebe numve her side of the story because she's my sister man. Kuko nibyo kuvuga ngo iki she's my sister, she's my blood. Menye what is her problem, what happened and yeah, I see how I can help her. So please ntabwo tuva kuri live utaratubwira amakuru ya Sandra kuko twaraye amajurano tumaze igihe kirekire turi kurwana uyu mukobwa ngiyewe kuva n'aya masaha no kugeza uyu munsi ndabikubwira kandi I'm serious nubwo byakoze bidakwiye turi kumwe. Ariko ndi ku ruhande rwa Sandra. We stand with our girl. Tugomba guhagarara kuri Sandra wacu. Urumva? Family is family. Yeah. Family is family, but at the same time sometimes nawe buriya gushaka nabi nabyo ntago ari byo. Gushaka nabi what do you mean? Gushaka nabi mvuga ndabivugira kuri side ya Teta. Bibe niki how can I call it? Bibi somo ku bakobwa bose bari hano. Ntabwo abakobwa bakunda fame bakunda ibintu ntabwo Sandra akunda ibintu. No, I'm not saying ibintu byo kuvuga like property material. No, ndavuga loving fame ukaba ukibagirwa agaciro kawe nk'umugore cyangwa ukibagirwa agaciro kawe nk'umunyarwanda because byose arimo gukora at some point biraba reflected kuri twebwe. Aza kuvuga ko barabyitirira abanyarwanda. No byumvise se uwo mukobwa w'umugandekazi ibyo yataye. Ndumva aho umugabo wese yaba ari w'umunyarwanda, aho umukobwa wese yaba ari cyangwa umugore wese yaba ari, bagenzi tugerageze kuyubaha. At some point iyo ubonye ikintu babaca umugani kera niba mu Rwanda bavuga ngo yamaza kubwiye ngo winkaraba nawe yabwira ngo nta mbyiro mfite. Yego. You understand? Tugerageze kwihesha icyubahiro.
umva ko bwiye tugerageze kwihesha icyubahiro aho turi hose. Umuntu niyo kubonye ukerega dusa bitandukanye. I don't know if people here understand it. Uzuko uhagarara mu bantu b'igihumbi bakakureba bakagutunga mu rutoki bagato ubu umunyarwanda. Mwari mubizi nabyo. ibyo Sandra mu bantu igihumbi mu moko igihumbi mu bazungu mu ba Eritrea mu baki umuntu akagucisha mu rutoki akavuga ati wowe uri umunyarwanda. So bitwaye iki? So umva That means no, that means suvango bitwaye iki? That means we are special. I could call it like that. Okay, so tubega rero ahangare, let's go slowly. So here's the thing. Sandra according cyangwa wenda wowe ntabwo wowe case ya Sandra urayizi kuva mbere kuva itangiye kugeza uyu munsi sibyo? Ntabwo turi buze gushiraho comment. Sandra akubitwa bakamubaga bakamugira inyama wari uhari. Nuko Daniel umugore wa Kamiliyoni ndi kumubura kuri telefone ntabwo ari online. But I will stay here ndabahano kuri maze kumuvugisha ko amakuru arayafite. Urumva ntabwo ari ubwa mbere Sandra asanze nizo ku kabari. Niba ubyibuka. Na case ya mbere yamusanze ku kabari. Bahora barwana. Turi kumwe. Ibi ngibi mwaravuze ngo ni ibyingo. Ariko reka babwire ikintu kimwe. U Rwanda nirwo ruzaba ruhombye. Uyu muntu nagwa i Bugande. Uyu muntu nagwa i Bugande u Rwanda ruzaba ruhombye. Ngo dufata nakoze ibyo twagombaga gukora. Twarasunitse kugeza Rwanda ye itwemereye indege Sandra ava i Bugande. Twaje hano kuri space turavuga kugeza Muhozi Kayine Rugaba. We wenyine ari we ugiye mu kibazo cyane cyabari abantu uramwana araboneka bari bamwimanye. Uramuwibuka Kamiliyoni amushyira mu makeup bakamutwara mu kabari. Twahamagara abantu muri ambassade Machari yaje hano mu chatting nimero ya Machari urayifite. Tubishyira muri president wa diaspora muri Uganda. Ikibazo cy'uyu umukobwa tumunye ageze i Kigali turavuga ati ageze i Kigali. Nyuma y'iminsi ngahe Sandra yasubiye i Bugande. None agiye kuborera ruzira niba yamugonze biri attempted nk'uko kubitubwira. Bivuze ngo baramuzirika. Yes. Wenda ikiza cyinaha wenda ni ibintu bibiri. Hano ruswa irakora icyo ni kimwe. Icya kabiri umugabo we nava akavuga ati mu murekure baramurekura. Wenda those two ibyo nibyo bintu bibiri. Ubu umuntu wahamukura ni Wizo icyo ni kimwe cyangwa umuryango wa Wizo cyangwa se kuba byo wenda yatanga amafaranga bakamurekura. That is another thing. Ariko kuko yatanga byo Wizo kuko Wizo ntago ari umuntu wapfa kuva muri polisi ubu ngubu ntago teta nubwo yaba afite amafaranga angana iki ntago bapfa kumurekura. Because by the end of the day Wizo is something, is a public figure. Abantu baramuzi uriya Mayanja family ntago ari family wakiniraho. So ubu igihari nuko wenda nugusenga gusa Wizo nyine akaba yavuga ati umugore wanjye ni mumureke. This is domestic violence, ni ibintu dusanga ngwe ni mutureke turabyisotingira. Ariko bikanze ngeyo urebe it's been a while nanamubona rwose muri iyi minsi na ndi busy. Ariko let me come ngeyo ndaza kubwira n'ubundi I'll text you niba mukiri kuri space. I'll let you know. We'll talk more ndaza kongera ngo ngwereze details. Let me get ready. I go to work. Ndaza kugerayo to I'll let you know. Hano uwo bita Shana ranyandikiye kanito. Umva hano ukuntu uyu muntu ambwiye. Shani nyiri kabari. Listen here. Ngo yamugonze intentionally. Ariko nkupa ntabashaka kugira ari kwandika. Aranyandikiye ngo this is Shan urukumva owner of Shan's bar urukumva Wizo wife Sandra knocked him intentionally. She's arrested. Wizo he's in the hospital. Kamanze bi screenshotting bibereke. Urumva Godfather. We Godfather. Even sahamaze kunkonfamingira ramira ngo niko kuri yamuretede abana mu bara. Yamuretede ani no nyiri kabari umukazi yarese abana mu bara ne batandika kurwana tebwe yacyusize bara namutomera. Okay, bivuga mu Kinyarwanda ariko se kuba bigize umugande nawe uranga urutse. Mureke bibereke. Ndashaka kubibereka kuri TikTok mu birebe. Ngiyi message mpawe n'umuntu ndakipinga ntuzaye. Check right here. Murebe. Ngibi mwihangane gato.
Okay. Mwihangane gato twagiye. Humani babarira wakabyara we utugerere kuri ntuza utugerere kuri station ya polisi tumenya amakuru nyakuri ko no hagera dufite amakuru yo ku ruhande rwa Teta. Yes, I will let you know. Reka ahubwo nitegure ngende so ndaza kongera ngaruke I'll talk to you all this. Thank you so much. Twagiye. Mama nyabo. Ndaje reka mpamagare undi muntu wanyuma. Queen, bite byawe? The last queen, do you hear me? Karame. Uri Uganda ariko se Uganda ningi babigirwa n'icyo ku bintu nawe uri urakasa mutwe urabisoma ibihara amakuru ufite. Umva yo noza shizo Godfather ishira amakuru big guy YouTube abimuzi ashira amakuru y'ukuri. Nibyo kandi yabipostinze 4 hours ago. Tureba avuze ko Singer Weasel is free to have broken both legs and is hospitalized in Zambia hospital. Allegedly, his wife Teta Sandra intentionally knocked him down somewhere in Munyonyo. Okay. So ahangaha muri kumva rero ngibi akiziritse ku muhoro kasiga kawuciye yamuhitanye yamugoze ngamuvuna amaguru. Teta Sandra ubu turi kuvugana afungiye kuri polisi Zambia. Nongeye nibutse abanyarwanda bakurikiye hano kuri Space ko uwatari we munyarwandakazi wa mbere ugonze umugabo hano i Bugande. Hari n'undi wamugonze we bamuhaye lifetime prison. Nagazapfa avuye mu mugore mwisi utagira ukwazi. Nawe yagonze umugabo we bapfa ibintu nk'ibyo byo mu mabara. Umugabo arapfa? Ahita apfiraho kandi n'umwana w'umukire byatari uyu mugabo wahoze ari perezida w'abanyarwanda mu Bugande musaza mw'inzobe muremure umuhungu we. Okay. So kuri TikTok reka message mvanye Bugande kuri nyiri kabari ahantu barwaniye dore ngibi ibyandikiye musome. Urukumva wenda muragenda musunika urukumva naramye ngo this is hagira unsomera Kenzo urahari musome hanga murebe munsomere murebe kuri TikTok ngaya makuru. Mungu wangu. So we need your help, Eric. There's nothing good in alcohol. You can even call me. There's nothing good in alcohol. If Teta or Weasel was involved in a normal accident, we can help. You get it? Yes, sir. But you cannot drink yourself silly and you wake up people at 3 a.m. Urumva? Yes, sir. That's it. Stay well. Thank you so much. If one dies, we shall pray for him. Huh? Hey. So the last time when you were talking to that person, you told me I'm the one who was like trying to do the advocacy to bring her back home in Rwanda. Yes. And that yes. I was successful. I do it on Twitter because I am the host on Twitter on X Spaces, and I was trying my best until we get the ticket from Rwanda. Then she was going back in Rwanda. In a few days, we see Sandra Teta. She's back in Uganda. So now I'm confused. I say, okay, what is going on? Is she okay? Is her husband
it's okay. So that's why I'm sorry for disturbing you, but I say you are our brother from on that side. I agree, 100%. We are brothers. Yes. But what do we do to mad people? We take them to mental centers. Oh my God. Yes. What do we do? What do we do? Now, if Weasel dies, they're going to charge her with the murder. Simple. She goes to prison and she serves a jail sentence. Because they don't listen. What do we do? What do we do to people who don't listen? So did you like as your father? Did you try like I mean in a few days like did you try to talk to those young people? Did you try to talk to them because trying to? First of all, Weasel is not younger. Weasel I think is like 40 years. He's not young. You get it? He's not young. But Sandra, she's younger. She's younger, but she decided to get herself into drugs, alcohol, and the rest, and I hear stupid love. True. If she spends some time in jail, what you will get her off her mind, then she realizes that we did our best. What do we do? What do we do if people don't listen to us? Tell me, what do we do? There's no prison where I can jail them. True. If she knocked him, and the Weasel dies, they are going to charge her with murder. Then she serves a jail sentence in Uganda. Yeah. You remember that young girl in Rwanda, this former Miss Rwanda, how she was driving recklessly? Yeah, I remember. Yeah, I remember. The Miss Rwanda, and she was arrested. You think does she still drive under the influence of alcohol? She have become Morocco. We need more of them. We need more of them. Amazing, gorgeous young girl. I hear the president said that they had arrested her countless times and they would caution her. Oh my God. Then the president said, enough is enough. Yeah. If I have any news, I'll keep you posted. Thank you, sir. Thank you very much. All right. Okay. Mwanjiji mwe. Hanyuma nagiye no. Stop calling me. Live. Ko telefone zombi. We're just trying. Urumva. Nyuma y'ibingibi Gashumba we yarakaye. Tiyetagu kumanya, tiyagaru kumanya. Give me a second. Buganda basezeye ubuti ndirimba Rwanda rwe ndararuka Bugande nguko Sandra uko yagiye Uganda nuko yagiye Uganda urukunyumva nuko Sandra yerekeje inzira imutwara Uganda bro. Sandra uyu mugabo yaramukubise kugeza aho Sandra yananiwe guhaguruka. Umugore w'umuturanyi w'umugande niwe agiye gutabaza afata amafoto. Turi kumwe? Abantu kuki batakira ko mu buzima ho kumanuka no kuzamuka, mu buzima ho wambariye aho watwariye benzo hagenda na boda papa. Turi kumwe? Turi kumwe? So Sandra ngibye ngiyewe iyi nkuru ndayivuga nk'abandi bose, ntabyo kuvuga ngo gushyiramo impuhwe oya. Sandra ikintu yakoze yahisemo gusubira i Bugande, ariko mbere yo gusubira amakuru naje kumenya ngo yashatse umushinwa wari warazanye ibintu bya roto, ibintu by'abarezi murabibona. Ngo aramufata Sandra aramwishyura ngo amwigisha imigeri ya kibadashi.
hingo ntabwo ndi kubabeshya ntabwo nagira imana. Sandra yasubiye Uganda ngo afite sentire noire muri kungufu. Agezeyo umuntu wa mbere yakubise ingumi umubawonsa mu kabari. Ariko se saka ngaka yakubise umubawonsa mugere muje mu binyamakuru byo muri Uganda yaramukubise ngo umugabo agapfukamye ejo bundi. So Sandra ubu turi kuvugana ni umukarateka yasubiye Uganda ngo afite sentire noire. None yagiye yabyiyemeje n'indwara yasubiyeyo nk'indwanyi papa. So Sandra ubu turi kuvugana nkuko mubyumvishe duhamagara abantu batandukanye ikara ariko nyiri kabari ngiyi message abantu muri kuri TikTok dore nyiri kabari ukwambwiye iri baranyandikiye ngo this is Shans, the owner of Shans Bar. Urukumva? Weasel wife Sandra knocked him intentionally. She's arrested. Weasel, he is in hospital. Ngayo nguko. Uyu ni nyiri kabari. Ubu turi kuvugana abantu muri hano kuri space mwaramutse. Abantu muri kuri Twitter muraho nako kuri TikTok. Ubu turi kuvugana umuntu yuriye imodoka yerekeye mu rugo nako ku bitaro kuri polisi. Uyu ni nde? Ariko se kabazi nk'uyu muntu uzamutse agahita aza kugona hano mubarire unyumvire nk'uyu mugabo azamurongora mushyire mu rugo mugira umugore niko Mbabazi we Mbabazi na nubwo azi ko ari kuri pano mundebere nk'uyu wagiye Uganda bahita bamwica nkawe ugiye gushaka umugabo w'umuganda we yakuniga. None se umuntu yari kwestinze kuzamuka ageze kuri pano ari gusinzira bro yagonnye mu nyumvire. Day to day iki ni ikinyamakuru kigeze gushaka gukorera mu Rwanda ariko kubera mikoro make n'ubukene birangira ahindutse amateka. Uraho neza ikinyamakuru cyo kiracyakora cyangwa cyarazimye? Umvore ugize ngo iki igiza kasa mutwe kirakora cyane ahubwo sizi impamvu baza utaye kuko zari subscribe ngucaka. Okay, amakuru yawe nk'umuntu ngabwira amakuru turaza kubivugana mu gikana. Okay, mu manure Mbabazi ari kugora amakuru ni meza biraho nakomeye cyane. Ego nakomeye cyane kabisa iyumbi kuri. Wabonye resepas se kugira ngo nkwaza amakuru y'Ubugande? Wahora ni iki na passport ndayifite ariko nabuze tiki. Yana ibishanga nta gishaka. So ngayo nguko ndagushimiye manza uhe agahinja turagaruka. Thank you uze kunyandikira cyafite nimero yanjye. Mbibutsa ko niba hari umuntu ufite amakuru uze kunyandikira ngiyewe ndacyategereje uyu muntu twohereje kuri polisi kugira ngo agereyo aze aduha amakuru. Ababyutse kuri TikTok mwaramutse kuri Twitter muraho. Sandra Teta mwakunze muri benshi wagiye akamamara muri family ya Mayanja. Ubu turi kuvugana saa sita za nijoro ku makuru nkesha cyangwa ndi kukura kuri nyiri kabari ni uwo bita Shani ni umukobwa w'umunyarwandakazi ngo Sandra yagiye afata imodoka yamutwariye abana ku kabari ngo bari baraye ubusa abagejeje ku kabari nizo azana ibintu by'ubugoryi. Sandra aravuga ariko kankwereke ibi wigira nuko ufite amaguru akuvana mu rugo akakuza kankwereke. Yinjiye mu modoka ngo ashyiramo vitesse ngo Sandra ngo uyu munsi mwibuke Sandra agera mu Rwanda hari ikintu mutibuka muzi ko Sandra ari inshuti ya Karimpinya kura irushanwa ry'amamodoka. Turi kumwe? Karimpinya akora iki? Miss Karimpinya akora iki? Atwara amamodoka niwe atwara rally mu Rwanda. Iminsi Sandra yamaze mu Rwanda bigera ku myaka ingahe hostinga ngo yashatse umushinwa umwigisha karateka. Ubundi umuntu bita Karimpinya nk'umutwazi w'amamodoka amwigisha gutwara imodoka ku buryo kwa kundi hari ukuntu umuntu ngo akata imodoka agahita yizungurutsa ahantu hamwe itahavuye. Are we together? Karimpinya ngo yigishije Sandra imodoka. So ngo urabona bagiye kujya mu marushanwa ngo imodoka ayivana muri vitesse ya mbere atari kuya ambriage kabiri gatatu. Sandra ngo yakubise wizo imodoka
wizo muraro ukuntu ari uruzingo rw'umwojo abarahindukiye akubita nkariya agarutse aramugonga amaguru yagira imyasi. Ni ukuvuga ngo iyi famiye ya Mayanja bafite imivumo yo kudasaza bafite amaguru. Buriya Jose Chameleone yagiye muri Tanzania aragenda arongora umugore wa generali wo muri Tanzania. Generali yohereza abana b'abakomando baragenda bafata Chameleone bamuhanura kuri etage amanuye utu tuboro twa anko atubumba muri turameneka. Buriya Chameleone yaguze inkweto $500 by'amadolari. Chameleone buriya ntatumba muri agira muzagire muri ukuntu asimagurika asigaranye umuntu uririmba gusa. Amaguru ye kwisi baravuze ngo kuyavura uretse bayaciye uretse kuyaca. Ntago buriya Chameleone ashobora kubyina. Bamuhanuye kuri etage amaguru aracika. Baragiye ariko mbere ko muhanuraho bivuga ko bango bamukubise inyundo kutuboro ututu anko baratumena. Chameleone arazabeshya abantu bose abafana twese aratubeshya ngo yarose ngo ava mu buriri ngo arangije kuva mu buriri ngo ararota ngo yararya muri etage ngo ararota ngo arota ari kugenda ngo ahanuka kuri etage sha. Ariko so none Sandra aravuze ati nabonye mukuru wawe yaratuje ntabwo arwana nuko nta maguru afite nawe kayawe nyavune. Sandra ngibi byakoresha izo nako ni wizo manizo bari bamukurikije radio ndakurahiye. Yebuko Sandra kubabyutse mu Rwanda ngaya makuru mubyukanye umuntu bita Sandra Teta afungiye muri gereza ya Zambia. Niyo makuru dufite hano kuri Space tuvuganye mu muvije kwa twavugishije uyu mujene avugishije osi wantuza wa Zambia arabikonfa. Nadia uri hehe? Nadine Nana uri hehe? Uherereye? Ndabizi kuri hano hehe uri he? Rusizi mu nyumvire wo bazagutwarira Bukavu manuka nkombari nose nk'umuntu uri Rusizi by'Ibugande Kampala huye nabyo guteka rufite zizi kugeza i Kigali. Dukomeze birambabaza. Mwiyaranje rero dutegereze mukanya uyu mujene agere kuri polisi niwe tutegereje twumve uko bimeze kayo ngoko. Buriya abakobwa b'Abanyarwanda kazi ni mukanura amaso mushaka abagabo mubasha gukubita. Mushaka abagabo mubasha gukubita kuko ibi ngibi Sandra akoze baratanya gutinya Abanyarwanda kazi. Ntabwo bazongera kujya bakubita ibi ngibi Sandra akoze aho kujya ngo tube turi kumva inkuru ko bongeye kumuvuna ko bongeye kumugira uko bamugize umwaka ushize muri cyo tuvuze induru yewe amasaha ndi sawa ndi kuri side ya Sandra mama yake agariwo omuyimbi wizo manizo mukazi we amukonye n'emotoka amaguru gombi gamenyese embera mbi adusirwa mu irwariro Zambia okufuna obujanjabi kigambirwa ti mukazi we Sandra Teta amukonye nga akigenderede oluvanyuma olw'okufamu obutategeregana mubara emunyonyo otyo bananga muse Jesus God kambere kikabishira no mubirebe banange wibare ko nyabo bro ngayo nguko kanze mbibereke kambibashirira hano mubirebe. Thank you so much ku bantu bari kumpa makuru. Ego twohereje umuntu kuri polisi hano Sandra afungiwe. Abasoma ikigande kuri TikTok ni musome, kuri Twitter mutegereze uyu mujena hagere.
kuri TikTok nga katika katugende maso agaliwo cyangwa nka breaking news omuyimbi Wizo Manizo musome abafite ikigane musome okay ngaho ni musome ngibyo ibintu byakomeye so nanjye babwira Sandra ibingi bakoze for me ndi ku ruhande rwe izimbwa zo kwa Mayanja ziramenyera bro abasiro bona bamanyira cyakoze kirungi Danira yaramubwiye aravuga ati wo bazavana aho ngaho umuramba rwo batwara i Kigali Sandra aravuga ati barakubeshya nanjye bazatwara umuramba Jinja Jinja niyo bakomoka bari abantu bo kwa Mayanja niba mubyibuka aba batipe ntabwo ntibagira idini bro nta muyaga bashiramo ucitegera kati musome mu Ruganda musome uruganda ngo Rwanda rubazaniye musome ngaya makuru erega mugomba kujya mushaka amakuru ahantu hose so ngayo abanyarwanda ibinyamakuru byo mu Rwanda iyi nkuru ndabizi murabizi ko gushaka ikintu bita breaking news atari ibintu byanyu iyi nkuru mwari kuzayitubwira ejo cyangwa ejo bundi ariko ngaya makuru nyabazaniye ku gatari komfufu mucitegera mushye mushaka amakuru y'ibintu byose y'ibintu duturanye butu international twebwe so ngayo nguko ndikuba tore buze gutinda hano rero twamaze kubaha headline hanyuma Sankara banange Sankara waramutse nyuma yo kumva inkuru wumvisha ugize ubwoba mu nda ubwoba bw'iki ibi bintu wabibonye se nabibonye ejo tu wabibonye nabibonye ejo sangahe na obayide na nunga ejo ni nijoro nabisharinzwe na Petit Frere wa Kampala okay kagira inkuru siduhi ntabwo muri kubisoma uko byanditse twese turabagande ko bavukiye intunga muko navukiye Masisi bavuga urugande mugabo ariko nyine urumva ntabwo biraba official yuko uyu mutipe ari mu bitaro bitaba official tumaze ko ariko subaye iki umva hano ndi kuvuga uwabimaye ko yambwiye reba hano buretse gato soma iyo nkuru ndi kubisoma oya usoma hangaho good hello can we talk decisions owner of the Asians bar Wizo wife Sandra knocked him intentionally she's arrested Wizo ariko najya kuri laboratory postings na rimbibonyeho iyi ngiyi hano uyu buretse gato uyu Shani ni umunyarwanda